Kublai pikin nak pait baro bat kumju yaki subscriber. Dia minta kindiat ngenya pai syaka kubor kablami na po kari Vatican kabadan na po kari Italy. Lai tu ba menen kasngi palai kabadai ka arp sauterik ubrai Desember. Hakeleng saudang jaka perthai ki beriu ki lalek kemen Christmas haringkat ki kendon jaka klam Covid kat kendai. Lang ru badan kemba katuk an Italy kiri keba kim sim la syak senan watang ban lek kemen yang ke Christmas. Henry to mentapat ngenya pet bebet syakane ka kubor kablami na po Vatican. Lang ba Pope Francis ulah pelang yang ketika jing lek kemen Christmas hapo Vatican haringkat kumbashi spak tam ki beriu ki bawan syakate ka yeng mane haringkat ki mas buat kumjuru ya ka social distancing bagi haban bur. Balang ba manusnam hakate ka yeng mane hapo Vatican kumbashi pawajar tam ki beriu nakalang saudang jaka perthai ki wan ban sengap ya ka jing keren cho Pope Francis hak bayadai baka Christmas Henry mentau usnam tang kumbashi spak tam ki adan. Balang ru bakane ka Christmas ka deka Christmas ka bapra ya une Pope Francis hadin chong ka jinglong chong u kum u pup lane u kledo chong ka balang Katolik hakaleng saudang chong ka perthai bat hakane ka jingya sang ka balalong hakate ka nang ba Italy laang ba kate ka jingya sang ru ka haban sedang kloy na ba ka sedang kumba nyau stang ba haban pukut na sipo baje namar ba sipo baje ka curfew kelas sedang hapo kari Italy balong pat baman kapuar ka jingya sang hapo kari Italy hak bayadai bakane ka sengi Christmas ka jingya sedang ka sedang kumba kendai sitang bat kut bai hadu khat arbeje hadu bakan dadai sen ka sengi bala kayu Jisu Henry mentau senam tang hadu sipo baje haban pensangai no ya kane ka jing syakri jongki brio ya kate ka Christmas hapo kari Vatican bala orang ruba hakate ka puar ba kidang pelong ya te ka jing syakri ya u blai lambu Jisu Kristus utai Pope Francis ulah keren ni kintin ki ba syang ki abha bat ki kintin ki ba katgum ka social media kila peni une Pope Francis ulah ang ba ya u Jisu Kristus la syakha outcast ana syakha hakaba la syakkan tai nak emlang salak bat kumta ki no ki khna ru ki ba syakha lane ki bru ki ba syakha outcast lane syakkan tai nak emlang salang ki de ki khun chong ublai bar laong ru ba ka jingkemen ka ba shisha hang ne hapo sla perthai ka jongi ka dei hadien ba kinok ki longyeng kila khaya ikhlong laong ba ikhlong idei iba ihikai yang ki breu kumno banginya et yiwe bat kumno bantep syapang kata ka jing et. Gesù ci dà l'esempio. Lui, il verbo di Dio, è infante, non parla, ma offre la vita. Noi invece parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti di volontà. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangere addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre. Te takane kubam taka janmit ni sa isyam biang pat hakawe ka video ka ban sawan.